Sasa malika kulikuwa katika kurumaji masuru pasento wote kulingana na tu araligire ili amagendo ye county ya Kisii mugawa na Simba Arati ako kulingana na miaka 10 bali barenko bakolete oyotemire kandi mugawa na tayo urakole oyo abaruro na bagocha baraikire egasime gawa na Simba Arati akole gobona senyo mpe ne yamabere igo twalenga na macha okolire bikone paka no ntu akumiri paka twatebrenga ko momenta tolege pindi kende na ndege kwera anyale kana ntomo gusukigo chigoro agenda gokora abakenya bonse gas byamon Mundo mwete kwenye kiombe wona ega siano koleta chinsi yagara kinoro kwenye kiombe mabera ali atali mundo kama sema shinyo kama